pues te quedas un poco más solo. Supongo que es normal, ¿no? Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. Miñarro, productor de Albert Serra, Guerín, Manuel de Oliveira ou a primeira Coixet, entre outros, debuta na dirección con Family Strip. Empezó un buen día la pintura y se me ocurrió sobre la marcha de que a lo mejor también estaría bien filmarlo, ¿no? Porque a mi madre le gusta mucho comentar cosas de su vida, etcétera, ¿no? Entonces, de improviso, incorporamos una cámara de vídeo digital, doméstica, una cámara sin mucha sofisticación, y ahí empezamos a rodar. Y a la segunda sesión de pintura del cuadro ya incorporamos el micro, la jirafa y el sonido, y la película fue creciendo un poquito. O que era en principio un agasallo de aniversario para seus pais resultou ser un conmovedor documental sobre a xeración que viviu a guerra e que o deu todo polo futuro dos seus fillos. Es cierto que ahí salen cosas muy interesantes por un lado, pero también de alguna manera, ya te digo, hasta que me dan vergüenza ajena, ¿no? Porque ves el grado de desinformación que tenían mis padres en temas relacionados con la vida, y es solo una generación antes, ¿verdad? Yo mismo me entero durante la filmación de cosas que no sabía, como que no figuraba en los planes de mi padre, porque soy el tercer hijo y mi padre quería tener solo dos, ¿no? Entonces digo, bueno, esto lo estamos haciendo porque tú no querías, porque si no, no estaría yo aquí para hacerlo, ¿no? Con Family Strip, Miñarro está a percorrer festivais de todo o mundo. Tanto trabajo para que vaya así. Para moitos nunca deixará de ser a Balbina de Prazos Combinados, aínda que teña un Goya polo seu papel en Mar Adentro. Mabel Rivera recibe este ano o Premio Cine Europa pola súa traxectoria. E hoxe é sospeitosa habitual. Empecé facendo teatro, que é a nosa escola, un pouco por afición, por amor á arte, e posteriormente pois fun un pouco reclamada para facer teatro profesional no momento no que se necesitaban actores e actrices profesionais, e ata agora sí que xa non me podo desenganchar. Se cadra, no momento de estar xa, no momento de entrar a rodar, necesito ter sempre as miñas accións ben controladas, e sobre todo se teño que utilizar obxectos que gracias a eles que nos salvan un pouco a vida, non? Porque a nosa única agarradeira, pois telos todos sempre colocados no mesmo sitio, non sei que, e seguir un pouco o mesmo proceso. É unha maneira de axudarte a concentrar. Preparar un papel no ximnasio vexo un pouco complicado, por aquilo de que te fatigas. Mellor nun bar. Home, eu matar non mataría a ninguén. Deixarías que vayan morrendo de vellas. Algúnas xa son bastante maiorciñas. Cando chegas, miras aquela película na que pensas que fixeches non sei que cousas, e despois chegas ali e ves que esas cousas desapareceron. Non sei se entende. O cine só non dá, a min, polo menos, non me dá para comer. Case está ben que non nos dea para comer, porque así nos obriga a tocar outras cordas, como é, por exemplo, televisión, e, sobre todo, non esquecernos nunca, nunca, nunca do teatro. Son moi exixente comigo mesma, non me importa que me exixan, porque creo que diso se trata precisamente. Bueno, además soy alta e rubia, en fin. Que máis queredes? As películas de prisións sempre tiveron unha gran tradición cinematográfica. Eu confeso que son un fan incondicional deste xénero. Polos seus personaxes, as súas situacións hipertensas, a posta en escena case sempre claustrofóbica. Nesta ocasión, o director Daniel Monzón péchame nun burato con todos os seus mellores ingredientes. Na celda 211. A revolta deste cárcere é pura enerxía de cine de xénero. Daniel Monzón fixo unha película redonda cunhas excelentes interpretacións. Tosar e o seu personaxe Mala Madre xa teñen un posto de honra no meu corazonciño cinéfilo. E, por suposto, hai que ter en conta as gratas intervencións de outros actores galegos, sobre todo Luis Zaera, E tamén, por suposto, o traballo de Antonio Resines, que está tremendo porque non fai de Antonio Resines. Unha película que, sen contar nada diferente, a verdade é que é unha auténtica apisoadora, cunha forza visual e uns xiros argumentais que fixeronme vibrar da emoción. E ademais ten tamén uns diálogos que son magníficos, con esa simbiose de sensibilidade, angustia, ironía, crueldade, e ao mesmo tempo tamén saben xogar moi ben cun bo sentido de humor. Unha película que, a verdade, gustoume todo dela. Como eu son moi dado a facer comparacións,
Pois este cárcere ten ese bo pouso de outras películas estupendas, como, por exemplo, Traedme la cabeza de Alfredo García, Fuga de Alcatraz ou Cidade de Deus. Deste cárcere non me molestou nada en absoluto. Pola contra, e paradóxicamente, é un lugar tan incómodo que estiven moi a gusto pechado entre as súas paredes. E por dicir algo, e non fa falta sequera poñer esa frechiña para baixo, mala madre, ti non debes nunca pensar en deixar de fumar. O teu código cinematográfico non che o permite. Imos chegar ata o final. E nada máis, tan só dúas recomendacións carcerarias. Dúas obras mestras. La evasión, dirixida polo francés Jacques Becker, e Un condenado a muerte se ha fugado, tamén dirixida por outro francés, Robert Bresson. Amigos cineplanetarios, se tedes tempo, pechádevos entre as súas reixas. Non vos ides arrepentir. As boas críticas chegan tamén do público. Celda 211 desbanca a Ágora que mantiña o primeiro lugar logo de 5 semanas en carteleira. Celda 211 acadou case 200.000 espectadores nas 220 copias da súa estrea en España. En Galicia saíu con 14 copias. ¿Todo bien por ahí? Máis de 4.000 descargas en 3 días para o filme de Adán Aliaga. Desas persoas que o descargaron, 1.000 viron o filme íntegramente. Esas cifras danlle estigmas ao récord de ser a película máis vista en streaming en España dende que existe o sistema. Que empezará a rodar no mes de xaneiro, Hispansi, españois en ruso. Rodará en Suiza un drama sobre os nenos da Guerra Civil que tiveron que marchar á Unión Soviética. Isabel Blanco é unha das coidadoras dos nenos naquela dura viaxe. Segundo os datos da Asociación de Mulleres Cineastas, o 8% das películas feitas en España teñen sinatura feminina. O festival organizado pola Asociación Andaina celébrase en Compostela do 20 ao 22 de novembro para incrementar eses números. ¿No quieres saber por qué? Películas pros máis cativos nas sedes das principais cidades galegas. Os sábados pódense ver desde clásicos de animación como O libro de la selva ou O extraño conto de fadas con Jim Carrey como protagonista, unha serie de catastróficas desdichas. Hollywood sempre cultivou o cine de catástrofes co ánimo de interesar ao gran público. Claro que este xénero só era posible co avance e o desenvolvemento dos efectos especiais. Primeiro, cando o cine se empeza a preocupar pola competencia da televisión, e, ademais de dar pantalla grande, entendían que había que producir, digamos, máis impacto no espectador. Foi así como, a principios dos anos 70, surde unha serie de películas de catástrofes nas que podíamos citar, por exemplo, Coloso en llamas ou La aventura del Poseidón, e unha delas foi Terremoto. Terremoto ambientábase en Los Ángeles, durante, obviamente, un terremoto. Neste momento, xa se creía que a disciplina de efectos especiais estaba moi avanzado. Incluso recorriron a un pintor hiperrealista, un dos mellores pintores hiperrealistas norteamericano para pintar os fondos. Pero claro, hoxe, visto esa secuencia, ten unha ingenuidade absoluta. É dicir, notase moito o cartón pedra, notanse moitas maquetas, pero é certo que para chegar ao desenvolvemento que hoxe teñen os efectos digitais, previamente houbo que pasar por experiencias como a de Terremoto. Haciendo una documental sobre la gira de Cataluña, entonces si lo dejamos enfriar mucho creo que lo vamos a organizar demasiado. ¿No? Me parece a mí. Me parece que es más la idea como de una fiesta, más espontáneo que porque si lo dejamos pensar mucho yo me voy a asustar. En el área de la imagen creo que es muy interesante para el director pillarlo a uno también nervioso al principio, ¿no? Entonces es como, y hay de todo, ¿no? Sí, la idea es hacerse invisible, cosa que es un poco difícil, ¿no? Es intentar que él se olvide de que estamos allí y de empezar a robar su imagen, ¿no? A robar sus palabras, sus gestos. Pues les preguntamos si no les importa.
Si no les importa... Manel, por suerte, tiene una visión del fanatismo igual que parecida a la mía, ¿no? A mí la palabra fan es algo que a mí personalmente, en mí, ¿no? Se me rechina porque es la primera sílaba de una palabra que odio, que es el fanatismo, digamos. Le hice unas partituritas así a los... Dance. Bueno, y Leonor, y esto es una sorpresa, ¿no? Se la llamé y se lo conté. Y está viendo si se viene hoy o no. Se coge un avión y se viene. Para ver este concierto. Para ver el de hoy. Le dije, oye, hoy... Es que no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No hay neutralidad posible, pero desde luego yo podía considerarme cualquier cosa menos fan de Jorge. Es decir, podía considerarme amigo o amigo conocido a través de otros amigos, etc. Y sobre todo interesado simplemente por el hecho de que es músico. Entonces me interesa lo que hace como músico, ¿no? Hay una cierta liturgia, ¿no?, en los conciertos que a mí me emocionó mucho, porque realmente los conciertos de Jorge son muy conmovedores, ¿no? Y como él es entre poeta, médico y compositor, ¿no?, yo creo que la combinación de todas esas cosas hace que él celebre una especie de liturgia, una comunión, ¿no?, con el público muy bonita. Viaxamos agora polo cinema británico máis rebelde comparado no Festival de Cine de Xixón que arranca o vindeiro día 19. Skin, Punks, Mods, unha cuestión de actitude pro ciclo This is England, un dos moitos deste festival. Marchamos coa rotundidade de London Calling con 30 anos xa de panquitude. The world is no longer interested in heroes. So sad. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stopping it, the wheat is going thin, a nuclear arrow, but I have no fear, cause London is drowning and I live by the river. Oh, 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 oh. Now get this! London Calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London Calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike. Rachel, non pares. Rachel, corre, non pares.
Urxencias, dígame. Señorita Kate, Rachel Kate, recibimos unha chamada de socorro, está ben? En 1564, Nostradamus profetizou a destrucción da Terra en 3 horribles fases. A primeira está aquí. Chámome Kate Foster. Estes son os meus diarios. Asasinaron a miña muller e culparonme. Agora fuxo, pero non magocho. Guiado polas profecías de Nostradamus, busco-os, persígoos. Eu conxurarei a primeira fase. Cuarteto 23, terceira centuria. Os videntes encontrarán a morte durante o sono, depurados no pesadelo do inimigo oculto. Hai barricadas que protexen o espurio sono e o espectro é ferido coa coitelada común. Prescott, Maine. Hoxe enterran a Rachel Cates despois de morrer misteriosamente mentres dormía. Segundo as investigacións de Eddie, pertencía á apresada de videntes de Sona que se instalaron aquí. Normalmente penso en liñas do 906 e estafadores cando se fala de videntes. Pero despois de todo o que levo visto, pregúntome se os GUA non decidirían que este grupo representa unha ameaza que deben controlar. Eu non son vidente, pero presinto que hai un extraterrestre no meu futuro. Non me faga rir.